clear tu te in zavain chibai leve kule win hi September ni som pariat kumsan hi som ni panga ni nga ni hania tuntuma hian Charlie Kirk le Erica Kirk chungchanga thu thang lengvel kan bi chiang do na nga abik takin doi themin adoi wanga anun na chanta ang puntuna hian viral aron chomek boka mi chungchang hi chiang le zolin kan tar lang do na ne kan ria che wangin Charlie Kirk chu tunai de lok khan Utah University a thu soi lai chu ka ania silai mangan ka wangin na thia ani hi conservative political commentator le activist ania Turning Point USA dinto hanibo Erica Kirk anupui hi conservative circle lama in mangboka Miss Arizona USA po role pui mo tak mai lo chang to boka ni tuna hian anupa hian fa patnian nei mek bok tuna viral tharon omta chu September ni som kumsan hi som ni panga khan Charlie Kirk chu Utah University a thu soi lai chu silai mangan ka wangin a thia e chuan a thi nu reivak lova tuna hian a thi dan chungchang hian mitam tak ngai ven a hloa social media lama phei chuan viewers an nga thin khop maya a chan chu ama hi pathian mi ani awangin ngai ven a hlole zual ani ti chuan soita kang khan silayan ka ma karti vel loma khan feminist website Jezebel anti chuan article an ron di chuaka ani hian he article title a hian we paid some HC witches to curse Charlie Kirk tinziaka hi Charlie Kirk kan an chia adon theinan doi thiam HC anti hna chuanin sum kan pe tin article a hian anti chuaka he article tak mai hian ngai ven aron hlo chhota ni article atanga landan chuan HC hian an chia spell anti hi achama mi zongjong in an huwa theinan powerful hex spell anti nge Charlie Kirk ka thlak te po hal hil ni in antar lang bok amero chu he article hi Charlie Kirk ka athu soilai an ka nu reivak lova an pai bo le ngal ni in an soya Jezebel chuanin hemi chungchanga hian in soifia naron nei boka hetianga commentary Charlie Kirk ka chungchang anon nei hi ama tina tumna lampang nilovin ama deu so na lampang zo ani thun soya achunga hian eng thilman ti lo thun soi bokani nima sela hemi chungchanga hian ama ngai sang tu le mi pui tam tak te chuanin Charlie Kirk hi doi thiam hian an chia alo wangin achunga thil thalo tak a thlengta ni an ring amero chu heti rual hian pathian mi ani wangin hetiang ang doi mai main anun na alak sak thei an ring lo thunga athianin athi hunata na ruat ani wangin athiani an ring thungani Erica le Charlie chungchanga hian Megyn Kelly aron chongchu vele boka ani hi podcast le radio show lampang wai hotu ania journalist le commentator hani bok Erica chu tuna Jezebel article ina hetiang zonga thuan chu wang hian e article hianin anu pa chu ti boiwiu ni na soibok Charlie Kirk ka tha ani ma zan chi khan anu pa hian an thian nai vai tak pastor chu an ina tongtrai sak tu rian an ko nge ni na soya achan chu he article hianin an ma ni ati boi deuh niin Megyn Kelly chuan a soi ani a soi dan chuan he article hi August ni somni pathum kumsan hi somni panga khan ti chua alo ni to ti chuan an nu kar ni vel aliam nuwa Charlie Kirk chu athu soi lai silai mangin an kaplum ta ani Erica Kirk Charlie Kirk anu pui chuan apasal memorial service an man zana khan hand sign kudzia danglam tak mai lan tira he hian soizui a lo khop mai social media lama phei chuan in hian tam tak chok chuak to ni bok kha zana Erica Kirkin sign ati lan kha tiang hian soifiana pani a nin antar lang pakhat zo kha chuan devil's horn satanic symbol angin soi ania social media mangtu mi engmoza chuan khazana Erica Kirkin akut ati dan kha satanic symbol nein an soi ani nimasela heti mek laika ra hian sign dang le aumle boka chu I love you sign ania hi American sign language ani khazana Erica in akut ati dan danglam tak me kha in mangai na lantirna sign nein
an soi ve le bok ani hemi chung changa hi chuan in hnial la tam tak aum thei ome mima sela he symbol po hi chiang taka soi fiana ero aum lo thung chuti mek lai kara chuan Erika Clark chuan apasal ka phlum tu chu Christian ani angin mipui van tlang ma angai dam thu a soi chuak to bok ani Turning Point USA chuanin Erika Clark hi CEO atan mitam vak lo liam ta khan an ruat bok ani ole tuna Jezebel website in Charlie Clarka doyanga an soi wanga thita hi mitam tak ai dan ania engi ngai dan vele doi thiamina doi wang hianin a thi phani ni ring ve em comment section lama ingai dan mi lo shetir ve do nia tuna chun fakna hun toy te kan manglok don ani second hand zo thin te ta na thlom em second hand chi sang sang puitling atanga no pang thom no underwear thlenga chikim na quality thabok se hi long mel thil ve te le second hand te hi pi somnga tanga zate te ya che khar chon turin an nei renga anni hi mizorama second hand chep thina chuan abertila kan seisul om lo ve an bung ro te hi an ma ni ngein uluk tak le thatheyang ber turin an se thina an bung ro reng te hi a that em awang hian stock po om man lo khopin a zo chaka customer te atangin feedback thatak tak an dong reng boke an bung ro te bel chiangin ilovador ve thin don nia bel puitling du tan pon an kol renga a che mai ni lo an bela po customer te atangin feedback thatak tak an dong reng ani an bung ro te khoimhuna po thlonin an deliver theya WhatsApp lama group an siama comment section a link da mang hian WhatsApp group hi lo join vela an bung ro te hi ilo bel chiang ve theu don nia ole tuna chuan doi te in tun hai deuh loka drone mak tak mai in Europe airport sang sang ti boidan chungchang hi kantar lang vele lok don ani tun hai deuh lok khan tun kar tir lam atang khan European airport sang sang te chu drone na ti boi wangin thona thlok chuak tur le tum tur tam tak te ati boina sani Copenhagen airport chu drone panhi changa pathum velin ati boya thotan ni September ni somni liamta khan ania ewang hian thlona tum tur somthum lai mai chu mundanga tumtir ania achan chu an airspace a hian darkar engmoza chung drone hian hun aman wangani Danish Prime Minister Mette Frederiksen chuan tuna drone an hi Russian drone nan ingkung kai na nei arin thu asaibo Aalborg airport po kharani Aalborg airport hi Denmark a umthoniya nimin ni lai ni khan an airspace a chuan drone an le wang hian khar ani vele boka police ta chuan tuna hian drone hi pakhat ai tam a thlok ni na soi bokani tin hi baka hian Oslo airport po drone hianin ati boile boka chuwangin hun engmo chen chung chu airport hian khar le don bok ani tunei tu ta chuan tuna drone an hi arti lampanga drone an tenen khan ingkung kai na ne MTRO an shiat lo thun soi thong ani Dennis thunei tu te chuan tuna hian thil thleng hi investigation an kalpui meka National Intelligence Service te chuan hei top chuin man la mek nin an soi bok Russian chuanin tuna drone thlok chungchanga hian innam hnoi nan nei lo thun soya Denmark ka Russian ambassador chuanin tuna drone thlong mek chungchanga hian innam hnoi nan nei lo thu soi ani olekha kha tun naya thil thleng sang sang kan dar lan thei chu ani e